Kada je došao dan da se učini hidžra, a mekanski mušrici odlučili da ubiju poslanika Muhameda alejhi selatu vesselam, nisu ga smjeli ubiti jer su se bojali odmazde, ali su onda sjetili krvavog plana, da iz svakog plemena uzmu po jednog mladića. Kaže, raspisuju potjernicu za poslanikom alejhi selatu vesselam, koga uhvati živa ili mrtva, dobit će 100 deva, 100 kamila. Da bismo mi ovo lakše izračunali, evo oni koji se bave stočarstvom i trgovinom preko stoke, uzmite koliko vrijedi 100 dobrih krava, a jedna deva je skuplja od bilo koje krave. Znači, vidite kolika je nagrada u ono vrijeme prije 15 stoljeća raspisana za poslanikom koga uhvati živa ili mrtva. Suraka koji je učestvovao u potjeri, samo u sebi ponavlja 100 deva, 100 deva, 100 deva Muhameda ubatište 100 deva. I kaže, kad je bio nadomak Muhameda alejhi selatu vesselam, on je Ebu Bekr putuju prema Medini, kad je bio nadomak njih, kaže, već radostan, a Muhammed alejhi selatu vesselam opet Ebu Bekr se opet trza, boji, pribojava se. Muhammed alejhi selatu vesselam uči ibadet, zikr, čini Allahu uzvišenog, slavi i veliča. I kad je došao, kad je Suraka nadomak njih, odjednom je njegov konj potonuo u pijesak. Kaže, tek toliko da je malo kako glave izviruju i Surake i njegovog konju. Pa je onda Suraka zamolio o Muhammeda, zamolio tog tvojeg Boga da me oslobodi kad ja se vratim nazad i neću nikog kazati. I kaže Muhammed alejhi selatu vesselam u puti dobu Allahu dželešanu koji je Suraka bio oslobođen i vratio se nazad. I ne samo da nije kazao gdje je Muhammed alejhi selatu nego je rekao, vraćam se od jednog najboljeg čovjeka. Najboljeg čovjeka. Vidite Muhammed alejhi selatu vesselam primjer kakva je njegova ljubaznost čak i prema onima koji hoće da mu glavu skinu, da ga ubiju. Mi trebamo uzimati ovako lijepe i vrijedne primjere za sebe i za svoj život.